umuntu wese uzumva ngo Karasire Aimable yitabye Imana ntazagira umuntu uzarira kabisa. Ni umunsi mukuru ugomba kubaho mwiza, mutahwi araruhutse kabisa. Uruya urupfu nicyo kintu cyiza kibaho kuri gihe. Nicyo kintu uvuga ati Imana nicyo kiremwa Imana yakoze cyiza cyonyine. Ariko reba iyo ikindi kintu buri urupfu ruraringaniza. Kuko urupfu ruragenda rugafata umukarani, umunyakujya, iki byiciro by'ubudehe byose burabifata, uyoboronera ruramufata, nuvuga ngo papa ruramufata. Urupfu nicyo gitangaza cyonyine Imana yaremye. Bivuga ati mvuga ni warakoze, ibindi byo hari ukuntu usanga hari aho yibeshyeho gato, ariko ikintu bita urupfu Imana yaragikemuye kabisa. Urufu koko nawe urukunda ariko rwo rurambagiza urushatse, nawe urukunda ariko yaruvuze kenshi nk'urubonera mu mboni z'amaso yeruza rumurembuza. Uyu yahoze ari umuhanzi ku izina rya Professeur Niga, umunyapolitike, umwarimu. Ni Karasire Aimable. Tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026 niyo tariki iri kugora ubwonko bwa buri umwe, bitewe n'uko urupfu rw'uyu mugabo rutari kuvugwaho rumwe. Ni urupfu rutangaje kuruta kubona intoze zubatse etaje yo kwa Kabuga, inzogi zahari ukuri kose kutatokowe ikinyoma kikuvuguruza. Ni kuri YouTube channel yitwa Impeshyi Videos. Kuva ku kinyamakuru cyavutse naravuka kugera ku kivutse uyu munsi, byose baba ry'isake ryasakaye ku rupapuro ryandika ko uyu mugabo yapfuye yiyahuye ku munsi yari afunguye muri gereza, dore yuko yari afunze imyaka igera muri 5. Ku munsi wa nyuma yo gutanga ageze ku marembo n'imyambaro y'abantu basanzwe, yitamika ngo ikirundo cy'ibinini ngo urufuru umurundarunda mwirimbi yapfuryo ngo nuko yiyahuye. Murabizi ko ndi umusore usobanutse, basobanuye ibisobanuka bigasobanukirwa kubasakazaho, bisobanuye ko bigiye gusobanuka. Uyu byavuzwe binashyirwaho akabago ko yaba ari umurwayi wo mu mutwe, kuko yanagaragaye mu rukiko anambaye inkweto zidasa n'ibindi bwitseho bihabanye n'umuntu muzima mu mitekerereze. Ese bundi mbere yuko atabaruka irya nyuma yavuze ni irihe? Urupfu rwe ko rutavugwaho rumwe, ku ruhande rwa leta rwo barabivugaho iki? Yapfuye ate? Abanyamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye batangaje amakuru mu buryo butandukanye. Mu mpera y'iki kiganiro nditse ku majwi y'umuyobozi w'igororero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'impuguke ba TV1. Umwe muri bo Kenisi akaba yari n'inshuti ya nyakwigendera, ndetse na Scovia hari icyo yabivuzeho. Gusa iki kiganiro si kirambuye, ahubwo n'ubusesenguzi bwakozwe n'utavugwa rumwe na leta y'u Rwanda, uwahoze ari umusirikare w'u Rwanda watorotse igihugu nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana we, ni Sergeant Major Robert. Gusa ibi byose yasesenguraga binuzuyemo amagambo akakaye, nta kimenyetso na kimwe yabitanzeho. Ese bundi uyu Karasire Aimable yari muntu ki? Amateka yatekeye wowe wicara nucaracarenya gutangazaho kugera ku munsi we wa nyuma urupfu rumudutangiye ku marembo y'igororero ryari ryuzuye ibihumbi by'abari bamutegereje ngo bamucyure. Murakaza neza mu kiganiro tinyukaho gitinyura batinye. Murakaza neza wowe umugabo wibereye mu ijuru aka kanya kubw'uko umwuka we utakiri gutembera mu kirere cy'u Rwanda. Murakaza neza mu cyumba cy'ubumenyi. Ni kuri channel Impeshyi Videos. Siga subscribe kuko kutayisiga bisa nko koga umubiri ukibagirwa kwisiga. Nge ndi Sano Chira. Ikaze. Munyemeremere ku muharuro ijya kurisha n'ihera, mbabwira amateka ye yose mva n'imvano yamuvanye mu buzima busanzwe akisanga mu nkutenye za gereza zinamugejeje mu irimbi disi. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Uzaramba Karasire Aimable, n'amazina yiyise mu buhanzi bwe ni Professor Niga. Akaba yaravutse mu 1977. Yavukiye Rwaniro mu karere gahorana n'ihoraho i Huye mu ntara y'Amajyepfo. Mu nyuma we n'umuryango we bimukiye Kigali, amashuri abanza yigiye kuri EPA, ayisumbuye yasomera muri seminari y'Indera, akomereza muri Lycée de Kigali ari naho yasoreje ayisumbuye anasoza kaminuza. Mu 1994 igihe jenoside yari yarahawe intebe, umuryango we wose washize utyo asigana na murumuna we umwe ufite ikibazo. Ahagana mu 2010 yahise ayoboka umuziki wo mu njyana ya hip hop ngo yimara agahinda anungukire mu muryango. Yaje kuba umwarimu muri kaminuza aho yigishaga amasomo ajyanye na mudasobwa n'ikoranabuhanga. Nubwo yaje kwirukanwa muri Kanama mu 2020 bitewe n'ibihangano bye byuzuyemo imvugo itaboneye. Zimwe mu ndirimbo yahanze akanamenyekanamo harimo Shitani. Shitani we, shitani we, nawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, nawe bwarapfubye ubuzima bwacu bwarapfubye.
kisutse 94 icyoko cyarimo icyizere n'izindi. Uyu yamamaye binyuze ku muyoboro we wa YouTube witwa Ukuri Mbona, aho yatangiragaho ibitekerezo bye ku buyobozi bw'igihugu, amateka y'u Rwanda n'ibindi bitandukanye, ariko nyine nta kwifata, akirekura ku buryo yavugaga n'ibikakayi. Bamwe bemeranya nawe, abandi bamureba igitsure, bamwe bamukundaga ko avuga ibyo abandi batinyaga kuvuga, abandi bakabibona nk'amacakubiri. wowe wese unyumva kizito uko byagenze, sibyo? Ntabwo ashobora kugaruka n'ubundi ukumva urubeza, ntabwo ashobora kugaruka. Ukeneye ko njye nkubwira yariyahuye ntiyiyahuye, ngiye kubaho igisubizo cyanjye. Wowe wese unkurikiye, Kizito yariyahuye cyangwa ntiyiyahuye? Igisubizo ngiki. Ibi yavugaga byaje kumukururira gufungwa. Turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Yatawe mu maboko y'abagorora bakanafunga abagororwa n'imfungwa, afungirwa guhishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. Nyuma yo kujyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, agezwa muri gereza y'i Nyarugenge Mageragere. Yaje kujya agezwa mu nkiko, akagaragaramo yambaye inkweto za bodaboda zidasa, yitwaje agafuka kanzaruhahira, akagaragaramo akora ibimenyetso by'abasitari, agaragaramo ariramo biswi. Ibi byose byagaragazaga ko abana n'uburwayi bwo mu mutwe. Nyuma y'ibyaha byamuhamye tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2025, urukiko rwamukatiye imyaka 5 uhereye igihe yafungiwe. Igihano cyagombaga kurangira tariki 6 z'ukwezi kwa 5 2026. Mu nyuma ku munsi w'isoza ry'ibihano yari afungiwe, nibwo yagaragaye mu myenda isanzwe ategerejwe hanze ya gereza, abanyamakuru uhuri bahuriye ku marembo. Turi tariki 6 z'ukwezi kwa 5 2026, ubwo yari ari kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Abanyamakuru basobanura ko babonye ambulance isohoka mu buryo bunyarutse. Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero Sengabo Hilary yemeje ko Karasira Aimable habura gato ngo arenze amano muri gereza ngo ashike hanze yayo, yanyoye imiti irengeje urugero yari yarandikiwe na muganga nk'ubana n'uburwayi bwo mu mutwe. Iyi miti ngo yari asanzwe ayikoresha ari muri gereza, bivuze ko yayinyoye ari myinshi ngo yiyahure ku munsi wo gutaha, niko bitangazwa n'amakuru dukesha igororero. Nuko wari ugiye kwigendera mu mihanda yo mu Rwanda yabaye nyakwigendera, ariko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda siko babivuga, sinako babibona. Ni urupfu rutari kuvugwaho rumwe, kuko amahanga n'umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bahagurukiye u Rwanda ngo rugaragaze iperereza ryakoze ryuzuye ukuri rigaragaza ko Karasira atishwe. Munyemere nitse ku busesenguzi bwa Sergeant Major Robert ukorera kuri Major Robert TV wahungiye muri Uganda nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana we, ariko ibi yatangaje nta kimenyetso na kimwe yabitangiye. Uyakomeje kugumura, gusebya u Rwanda no gutera abanyarwanda ubwoba. Kandi mbere yo kubasiga nunsi udasize subscribe ngo tujye durana no mu bindi biganiro. Ni Impeshyi Videos, nge ndi Sanuciro. Karasira ari umuntu wanjye wa telefone turi kumwe na Hilary Sengabo, umuvugizi w'urwego rw'igorora mu Rwanda. Murakoze. Yego, muri iki gitondo twabonye inkuru y'akababaro kandi mbi ku muryango ndetse no kuri sosiyete nyarwanda ivuga ko uyu mugabo Aimable yitabye Imana, Karasira, mu gihe abantu bose bari bategereje ko agiye gusoza igihano cye agataha yari yahawe n'urukiko. Byagenze bite ubundi amakuru arambuye usibye izi nteruro nk'ebyiri zikubiye mu itangazo? Maze mwumve at least uko yarimo amubaza, ariko uburyo approach ya kiongozi muvugizi wa RCS Rwanda Correction Service yari yarangije igihano, ntabwo yari yagiye kukirangiza, yari yakirangije ndetse arimo mu mbuga y'igororero ategereje mu muryango we ngo baze bamutware. Nibwo yafashe imiti ye asanganywe akoresha, arayinywa, abantu bamureba ndetse bagira. Ndabasaba mukurikirane iki kiganiro. Aravuze ngo asanganywe
nagavuze ngo asanzwe anywa, asanganywe. Maze muze gukora ikintu cy'ubusesenguzi mu gihuze n'uburyo yasobanuye Mutabaruka amaze kumubaza na Kensi, uburyo yavuze ngo iyi miti yabikwaga n'abaganga bamufashaga. Ariko hano atubwiye ngo iki, ngo nibwo yafashe imiti ye asanganywe. aravuze ngo imiti yakoze ate, asanganywe umugororo. Ubundi yafunga umuntu bamurinda ikintu cyitwa umukandara, bamurinda ibintu nk'ibyo iyo bazi ko afite ikibazo. Imiti ubundi umuntu w'umurwayi w'umutwe bamufunga bate? Yakoresha arayinywa, abantu bamureba ndetse bagerageza no kumufata barabimwambura, ariko bimwe yabigize ajyanwa mu bitaro by'igororero bagerageza abantu bamubonye anywa imiti bakamenya ko anyweye overdose. Ni bande babibwiwe n'iki? Mugende gahoro. Ngo abantu bagerageza kuyimwambura baramufata, babibwiwe n'iki? Ko arimo kunywa imiti myinshi. Asanze ayinywa bamureba cyangwa bazi dose? Ese yafashwe n'abaganga nibo bamurebye? Mwumve guhuzagurika kwa leta. Ubutabazi bw'ibanze byakunda ayoherezwa mu bitaro bya Nyarugenge, naho yaje kwitabira Imana. Byabaye igihe kibi ngibi? Byabaye ejo nko mu masaha 9. Ubwo yari amaze nyine nk'uko nababwiraga, yari amaze guhabwa impapuro yanasinye mu bitabo yuko afunguwe. Ariko urabizi mu igororero, hagati y'igororero naho abaturage bashobora kwinjira hari umwanya. Yari agitegereje rero ko abo muryango we baza abagabo bakamutwara. Bari batarahagera. Rero niho habera isakwa ry'abarangije igihano. Aha, murumva ko yaragitegereje. Muze kumva kwa Kenisi binavuze, mwumve guhuzagurika. Yavuze ko yaratarasohoka, siko avuze. Kwa mama urwa Gasabo, uyu mugabo Hillary Sengabo avuze ngo yaratarafungurwa, amaze gusinya ku gipapuro gusa, ategereje abiwabo umuryango wabo baza kumutwara. Ariko muze kumva kwa Kenisi ukuntu abicurikiranye. Uwo ni umuntu umwe. Abo bantu bagize uruhare mu kwica Karasira Aimable bagomba kuzabiryozwa, bakavuga n'uwo batumye kubikora. Wabibatumye turamuzi. Sasa mwumve aho akasa mutwe, aho ibibazo byose biri, aho ruzingiye. Mwumve uburyo bahuzagurika, mwumve ibyo bamaze gupanga, nyuma yaho bakaza kubihindura yuko uyu muntu yaba yiyahuye. Aho abanyarwanda mwese mukanguke, mube maso, mumenye iyo leta muhora mukomera amashyi. Ikiganiro cyaje narababwiye ntuyu umunsi ni Karasira wapfuye, ejo ni wowe, ejo ni wowe utahiwe. Naguze icyo barimo gupererezaho bagushakaho impamvu. Mwaramutse Radio One na Mutabaruka na Kensi. Hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS, ribika uwitwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Yego, Aimable Karasira, uzaramba Karasira. Yego, duhamage tugira ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ya, ejo masaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano. Yamaze no gusohoka, ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje. Na hano arabyemeye ko hari imiti yarasanganywe, ariko niba mubaza ikibazo arahita atekereza kabiri abone gusubiza. Kandi ngo abantu bagombaga kuza kumupikinga abiwabo bo mu muryango we bari batarahagera. Muze kumva ibyo ari busubize ahakurikira. Ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye.
ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitabye Imana mu masaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. Ibi barimo baradoginga ibyo twavuze ko Aimable Karasira yari yamaze kwicwa ari mayiti, yari yamaze gupfa, yarishwe, bamwishe, bamurangije. Uyu mwana baramufata, baramuzingazinga ngo bajyanye umuntu muzima kwa muganga mu bitaro bya Kigali, kumbe bajyanye mayiti. Uyu none se ifite ikibazo, ariko raporo y'isuzuma rya muganga bwo ntibiyikuraho, ntabwo iraboneka. Raporo y'isuzuma rya muganga nta ibyo barimo kuvuga. Isuzuma bagiye gukora autopsy ku byo bakoze bazi neza na ba baganga babo. Ni ukubera iki abantu badasanzwe bakora muri gereza aribo bagaragaye kwa muganga, amini mu bitaro, kuri gereza? Ni gute urwego rwa polisi, abantu nka Bitihinda Wilson yaje kwenda iki kuri polisi? Icyo gihe bari bamutumye kugira ngo akore iki? Na Karikisiti umuganga bari baje kwenda iki aho ngaho? Ababicanyi Kabombo bari baje kwenda iki kuri gereza y'abacunga gereza nyine, askari magereza? Halafu kuna kuja askari polisi wamekuja kutafuta nini hapo? Nataka munifafanulie au mfafanulie Wanyarwanda wote wasikie hiyo habari. Bari baje kwenda iki? Bakaza no muri iyo Vigo yabo basanze bashimutiramo abantu, bakitwaza nizo za n'ibindi bimodoka bibiri, hafungiwemo abatipe bambaye fime n'ibitambaro ku mutwe, harimo uwo Bitihinda Wilson. Mudusobanurire. Ntabwo irasohoka, ariko twebwe ibyo nibyo twabonye ejo rugikubita. Hanyuma bityo nshobora kubaza ikibazo. Karasira wari ufite, wari ku miti yo mu mutwe, kuki iyo miti mwamwemereye kuyigumana? Kuki atazaga bakamuha doze nk'uko yabaye? Mwumve aho ngaho agiye kudoginga ikibazo, agiye guhindura statement, kuko bamufashije ako kantu, agiye kuvuga ngo okay, reka mfashe abaganga. None imiti agiye kuvuga ko yayibikaga, yabikwaga n'abaganga, kandi yamaze kutubwira ko yahoranye imiti yagomba kunywa, n'abanyururu bose barabyemeza, ariko mva ko nagiye kubihakana. Prescribed by the doctor cyangwa se physicians, akayimira wenda akazageza kwimira atayitunze ku giti cye. Kuko mu bihe byashize we yaravuga ati ngiye nshobora no kwiyahura, nshobora gukora ibi ngibi. Kuki mutagize ayo makenga? Kubera ko yaratashye kandi bigaragara ko ari muzima. Urumva ntabwo ari ibintu, nubwo arwaye mu mutwe, ariko ntabwo byari ibintu bihoraho. Yasabye imiti kugira ngo nyine ayitahane, kuko urumva umugororwa yemerewe gutahana imiti yakoreshaga ku igororero. Ariko ku igororero ubundi yazaga kuyifata gusa atayitunze we, aho yarari wenda muri seri yararimo. Yego, none urumva yafashwaga n'abaganga ko yari kumwe nabo, ariko kubera ko yaratashye ibyo byose yagomba kubitwara n'imiti irimo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, yayinyoye akimwe imbere, yayinywereye hanze cyangwa hari hanze? Yasohotse rwose yambaye n'imyenda isanzwe atari, kandi amaze kutubwira ngo yarari mu imbere ayinyweramo n'abasekirite bamuri hafi bategereje ko haza baboko. We wacha ujinga wako wewe, wacha natufanya wajinga kama wewe. Akungakagabu kose ubundi hirari. Yes. Mu by'ukuri ngira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryuzwa. Mwumve cya kibazo nabajije kuva kera bakimufunga.
mwumve kino kibazo ntegiye mbwira abanyarwanda. Kenisi akoze neza kumbariza kino kibazo kandi ndashaka mu cyumve neza ukuntu ari buze gusubiza ibyo yakora mu gihe ari muri state yo kuba ari niba ari incoherent niba ariko nabyita umva ko kuki mukimara kumenya ko afite urwego umutwe kuki atarikuwe wenda kigabatwa nk'ikimenyetso cy'uko mutafunga umurwayi mutafunga umuntu utari timamu reka mbivuge mu Giswahili. Ibyo byo gese nabijyamo n'iby'abacamanza sinagenda uko ameze n'uko ateye ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko umuntu mumve we ntacyo bimubwiye abacamanza ba umese ni ikigurudumu aragenda mu kigurudumu ari mu kigari wasema tufunge ni robot here sema tuwe abacamanza bavuze tubike none se kuki mwamugeneye abaganga kujya bamwitaho kandi abacamanza bavuze ngo ni muzima mu mufunge kandi bitemewe kwa bafunga umuntu w'umurwayi mu mutwe twebwe ni by'abacamanza babyikuyeho abacamanza babwiye ngo mumwice ko babwiye ngo mufunge ko ari muzima wewe yarwaye ahabwa imiti ajya kwa muganga ariko ibijyanye n'idosiye ye n'ubuzima bwe ibyo bireba abacamanza. 20 ubu buhamya ni ubuhamya bwa bukenewe kuko nabuze abantu benshi mbubwira n'ubu buhamya bushobora kuzatangwa ntakiriho. Ikintu ninya ni ikibanziriza urupfu abyo byo rwose yewe numvuga ni ibintu nemera hatazagira umuntu uze ejo bundi yajya kunkubita icyuma akabona ndagikwibye n'imodoka igiye kungunga ndasimbuka ibyo ntabwo narwishyira.